Ibwega murithiria wa Meru TV kairi rukiri rungirwega rwatwe na mbere kwa tukirikana kirimetha yetu ya ndetu na muno kiri mubango wetu wa turingeme ratu ya nambere kwa tukirithagiria mantu mwanya tumara methiri tumakithi na mbere aratuthia na mbere kwa tukirithagiria marama ikirito rito ndeni ya mangatheti tukai na mbere kwa tukeragiria mantu makonie na mugongo na kinya tukaigwa twina rwaria rwantu rukirwe mndiganko watu gini tukiri mubango yo wetu kaudhira bambetani famina zwa Kimathi na tuambirie na ndero chetu chia rukiri na ara tukiambiria MCA Kworoto ZDK kana zipora Kinya editwa kinambere kwegwa kergerie mantu makonenie na governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza editwa kionekana kumuneria bonene nuntu botongore bwake butagirite mununkuruki ZDK kinambere kwa gitarire gitumi kinene ya tumire Kawira tonara senate kengo kuinambere kwa gichoke biure na arega gwikinya untu kula mondeki wetu wa ndeto Jeff wagituma nwe utubangirite ripoti ino nawezi pora Kinya ntukuya narwa na umirite gutariria jaria Kawira Mwangaza aletiri ne mbunge ya seneti muthenya jwegoro mono ndenda kwira mumiru aretieta kweresa ni ayuthi bagana ba Meru County aete contract nontu sheria ya kweja na contract ni ugaga 30% ya contract iri kweja na shieja no kire ayuth kire ekoro na ntuba mawathe aretieta kweresa ni ayuthi bangana ba Meru County aete contract ni ekuru bangana aete contract na ntuba mawathe ibangana achoka erwa na ikie list ya contractors bara inguge in the year 2022-2023 financial year ba group undagweta achoka ero ikirist ya ntu bara bandiki thirikari ne county bara ina miaka 60 and above na keresa ni kinontu antu bateta retire ni arazendike akuga Kinya barugere aronere yandiki ni mutongeria ujo ni aurongo na Kinya atongeria jababa batibatere gutongeria kanisa ronere murongo gwitwa Kawira Mwangaza andikite baruga akiuga area agachokio biuria bia 550 positions ira cia advertise county public service bond araandikire baruga yorongo atuma murongo ngi gwitwa Kiambiatheru na Kiambiatheru nkauga mbeite kigambi kia bishop akiendelea kwariria Meru na ntu bakenya orongo nontu mtu akigwetana irwa na rito ra Murungu na akiaraia orongo matuija mathuku mono nkuruki mutongeria ujo na itirite kathangu thio mbunge ya seneti na kugo keja kwithira kutibio bakona Kawira Mwangaza ni babatere kwira Meru ni mbiongwa bethirite bagitania na Kawira Mwangaza keja kwithira baruga ni rakinyire senate inkwenda kuria Kinya kamite iwe senate ikeja kwithira baratumiro baruga ikwariria mantu jatijaria baretete thirikari county itauchokia biuria ndenda kuria kamite iure ngugi eyo ni iriku ikeja kwithurwo gatumiro baruga ti ucokia biuria birokuritie na muntu uyu murekerie endere kwendelea kuthithia mantu jau akuthithia free ute sanctions ya gwikirwa kamite iu ndenda kwira kamite iu Kinya yote ngugi kurita no ngabatwire kabakuroke abagwita gukethio na into bira biukethania nontu ti umbombira wete muntu itare mwe umwete itara ya ire umwete itara ya thatu ati ucokia biuria bira kurua imenga kwaria ende umbire kamite iu ire ngugine Kinya kamite iu senate ngome put on to task ibabu ikwera Meru maita jau yonde betete murongo na muntu ti umba kwaria uma imbio onga bombite otethia Meru nayo nkuruki mutongeria ujo na ugitha ja assembly ya Meru bakethira bagiturira ntwara Kiambiatheru Kinya we waragenia Meru ije bonene na tuli county assembly ya Meru ingwitikitu go consult na turenda ku make sure that twachoka kuma recess Kiambiatheru tukamuyukiria tagaria na tutimuyukiria itagaria ra kwaria tukamuyukiria tagaria ra watho bwe bakenda bwe 10 kuma kiri mutongeria ujo na ugite MCAs 49 batithira bo bagita Kawira Mwangaza ni untu utongeria bamwe kuru ujo kabwithirite bukinunka Kawira Mwangaza rero kuigwa akiuga MCA bete baitanire ngugi ka kwenda gwita kugwatua kurigorize menyegera thithitie
lakini ndenda kuuga batu turi county assembly tugwita ngugi yetu itwitete ngugi yetu bwega gutiri registration kinya mo tutikurukitie ya utetheria thirikari county ya Meru ita ngugi kwau kumbira MCAs bete bagaitaniria ngugi na most of the projects ira akuga na thithiti ghosts babu burena MCA beta eta kwa MCA amberia kuwa irasi bya kina bite akina wananchi bate kuona irasi. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumamu. Ibwega nuntu bwa riboti yenu tukarikana riboti yenu no arena bware minara nterechia Kirangondu terechia gembe bethe tubakina bara kwa bakibu mageria na kurira kana kuona kiro kya ukuma na njure chire tukina bara kwa kibadhere kagira arenda bethe tabakiromba ntongole cio gutigira tubakoina bara kwa bwa bakiru thagabunde bwa kumba kuona bakubetetheria kubea bukari na kinyamare kya njogu murithi wamba no wina riboti yenu mundu akairikia au njo usiagira siraria na sikinyanga uteke into kyo twine kero anda rungu arimi na aturi bakumaga Kongoro ni ndene ya Kirangondu Igembe Central ni barikitie kuriungerwa ni ageni batirigirite na batikwendeka baria bakumenyeka ya njogu tutia irerikitie ukinya mundene na gukinyanga na kuthiria igitene riri kwina riua gutena nyiro tukarerwa miunda ni njogu mungao na nsuka batu tukurombote thinaiti au ririmbo njogu imami au irete miunda uteyoti na itukurombote the KWS na mwangatha yu kuringana ura kuri na twatinya utugwathi kinya kibatu twengwa na tugwacaria mikono na njira ingi na ketho mange ndu mwacimiwa na kuigwa na tuthethie no tethi bau na kinya bau bukibacwa indi ku mwangatha yu o miunda kari uti miunda ti na nchuka au njogu irikinyite rutene ruru wamwe igwatanirite na nkamira inyingi muno irikinyite guntu guku na ndi nitigite ciatheria miunda na miunda ya matiri aria arimi baguteta na kuraramika guku nene na bakionaga mpara na ndini bakuririte metho tenjerie miunda ya musore onthe yako yakinyero na ya kanale ciaria kuthiria thai ndi tukona ntete kinya kura ntene nkonia ni mukwake nkamatite yako yathirire ntene na nsukani ndi bo bake interview sibe ba interview ba yako gituka gisia saria mikono ene nitoro wewe na munde yote kamulwa na jore na iwarero pio njosi ya irathiria no tebi to na byo twe kinyari na twe na ndibo liti thirikari nikendeka bengira nkamira iji ogamwe na njogu iji nikenda bo bagatigwo bena okiri kinya kethia nirite bya kuria ikathiria miundene jo yani ciina ukipindi kyo mieri ile thai kuma mweri ya 5 besi ambiri kuya kuma we kwara ucia ng'ombe renye yuma sekinyanga miunda yonthe ni bakinyangi ni kinyangite miunda njoyu aito kuromba KWS bura kumbika atu athire njoyu cio nundu atunya bo ngwa kwandiko yo kiacaria njarene asara uno miyo batu tulimithitie na mbi nyingi muno na no mnye ntumba kinyoite imauru mpita na ngakaoya bikibiki ngainga kinya na ngakika kuo ndi bo tumita ba wate njocio ba te bora kana baturi interview yetu na wire bata kwathi kuo otebi nao miunda ne thire ro tieke ntuge nao ni ao kwana kangirini ao murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe akongolone Ibwega nuntu bwa riboti yenu niyo miarira yathia na mbere kuwekerwa ni gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Wanjoki marikoni mamwe kaunti ya Meru endi methiritwo kana miario ni thiritwo kina mbere kuiwekireta mugokano umunene wa giciaca na ara kaunti ya Tharaka Nithi na ara ntongore mwanya ndi chethiritwo kina mbere kuikimenagiria miario ino kumania na kuorotera kindiki kana kumana na bura bathia na mbere kwa bakiaragia mantu makona kindiki na ara bangi na obonekanite kwina mbere kwa bakithetagira Njuki na kuga na thetere kindiki akikutuka athia na mbere kuigwa akiaragia uma Mwaniki wetu Wandeto Murimi wa Mbogo no turikithiria riboti ino. Gavana Muthomi Njuki akaripulaya akamwira we na ati gavana muthembwa wa deputy president riko kuma athurirwe atamuona naga
atakinya naga atakinya Tharaka Nithi County no gachoka kugo tike wora kuona ukiuga Kithurwa Kindikita Deputy President wa Republic of Kenya atoro kinya Tharaka atoro kinya Tharaka Nithi County norendaga aya waku muchi ruguri kana orenda aya waku endo kambire kuthinara wambire kurumanga Kindiki. Miario eno ya MC wa Wandia Chakariga Kinyua ndiye mwera erega kwani akiugaga gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki athire kurumanga Profesa Kithure Kindiki ndeni ya kaunti ya Meru ende neonekanite gukia mwanki wa giciaca ndeni ya kaunti no araba mwamba MCAs kuma kaunti no ende bebumirite na kumeneria MCA wa Chakariga ndiye Kinyua ningu condemn lwaria lwa mheshimiwa Zedem wa Chakariga ola tonenkelete responsibility ya barabara kugwetu chairman wa barabara nonto nathire asengana muno lakini neto kwelewa ni gisonko ateriagwa athiauga deputy governor wetu agosenga deputy president no ali olongo bakiuga zendie muga kwenda kumenithania Profesa Kithure Kindiki na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki nonto kasendie mwagarurire bura gavana Njuki augire rirare mathikoni mamwe ndeni ya kaunti ya Meru kogwo rira tukuona MCA wa Chakariga ward agiukirira kwenda kudukidania the deputy president wetu wa Kenya wa Tharaka Nithi na gavana wetu wa Tharaka Nithi akienda kuonania taka baino duku na tio twije gavana wetu atwiraga wega bwa deputy president onati ne tumwendete deputy president tukauria nembi ZDM ina dina nayo endelea mheshimiwa Muthomi Zedem akwariria athiete agekara nthi akambiria kuga gavana na kuthukia Profesa Kindiki personally nanga ukegwa kithungu kiu kana Kiswahili kinkegwa kiri kiu mukorewe nontu akwithira rira muntu akuga ni to embrace hati twina deputy president ningwitikia na abati kuthikiriria muntu bwa kuga na ino ni omeariera gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi alirerera alindeni ya kaunti ya Meru akiromba gavana Mutahi Kahiga amwe na atongoria barabange kuma Mlima Kenya kugwata Kindiki njara. Nilimwambia kwamba kiti ambaye anaongea mambo yake hakuna pahali imeenda, iko tu area, iko tu mlima, ni ile tu, ni vile kuna kuanga na pande ambaye jua inatoka na pande jua inafanya nini. Sasa Mungu alionelea kwamba imekaakaa pande ya pahali jua inatua, wacha pia ikue pahali jua inachomoka, ndio tutoshane. Hakuna maneno iko hapo mingi, na sisi ni watumo pia tunawapenda, and they should also embrace our deputy president just the way we embrace your deputy president. Kama ni sisi tungekuwa tunachagua ingekuwa vingine, lakini sisi zote, sisi na nyinyi tulipewa tu, na tukipewa tuwezi kataa, tuendelea kufanya Kwa hivyo wachawekelea kijana yetu ati kwa sababu it is just fate and it happens to be fate. MCAs baba bakiuga gavana Njuki kaugire na gwitigiria banengerwe gitikia munini wa rais guku Kenya na iba guchokia nkatho ende bobo tigatime thirikari nena irega kureta maendeleo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Auga Profesa Kindiki ni wetu mujire tukenete muno ni bwa athurirwe guku gwetu aumite guku gwetu nturani atwika deputy president wa Kenya, lakini netukwenda ona guku gwetu muji atulorere maendeleo ambiririe muji aumagarite nontu otabwegwa eshimwa babange bauga wega umaga namo na muji gintu kiria na tutonkiromba ni ati nontu kuria kungi kunthe deputy president akithie ana Tharaka Nithi na abati guca deputy president akenenkanirwa maendeleo maria twa promisirwe ni unde wa kiama kia UDA ta tutarwegwa Muthomi Njuki akiaria against our deputy president wa Kenya na itwije ni amwendete wigwe twena president wigwe twena deputy president wigwe twena gitikiriko antu matirichaga ite antu marichaga maendeleo koguo gugacha kwigua nitwaririria deputy president Kindiki tumubetithania na bantu batuigwaga tukumuba nteto cia maendeleo maune makoja nontu tuyote deputy president tukurea kiria tugwetia katugwetia development na ino ni omiario era gavana Njuki yariria akiugaga we na kwenda thirikari nene ingia mirandi ira yaugire karutha kagitaga siasa ndeni ya kaunti ino. Ile hadi mingi sana tulipewa wakati wa uchaguzi kwa sababu ya zile sarakasi tumekuwa tukifanya tangu uchaguzi. Mimi sioni kama kuna pali mingi ambayo imetimizwa. Tharaka Nithi, even with our deputy president, and we have told him it is okay, we are happy we've got the deputy president, but that cannot be enough
tunataka tupatiwe haki yetu ya maendeleo ambaye tulikuwa tumeahidiwa wakati wa uchaguzi. Araende MCS baba baurĩtie atongoria gũtiga kũthũngĩria Profesa Kithure Kindiki siasa cia ntura ende barekane na kũmũnengera kanya ga kũrutĩra Kenya bonthe wĩra. Tutige kuleta deputy president wetu professor siasa ni loko na atuĩkire international na atuĩkire national, koguo tutige kwenda kumureta guku gwetu twambiria kumurutithia wira uria utibatie. But rĩrĩa a section of people magwikara nthi mageciria ta kama onete Kithure Kindiki nibo magutubitiria nontu ni mandragi Kindiki into the village politics. Ukethira muntu ni anda kwaria agikara gataka akwaria on behalf ya Kindiki. Tio tuli ma MCA ne turuta wira bura twandikirwe nitutige kuluithania Tharaka Nithi kana kugambagaukania. Mutharaka niwe mumala niwe muchuke gamba ng'ombe. MCA wa Chiakariga Mheshimiwa ZM Kinyua, Deputy President ti mwana wa Ntula, ni mwana wa Kenya mzima na tutibui kumucokia nande alinga siasa itu kulinga ja Ntula. Ngiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Iboya murithiria wa Meru TV riboti yenu gatukinya muthia wa maratu kubangirite rukiriro ya mundi utikathi kora ingo chokera kengo twina mbere kwa tukiritha mara mekiritwo rito ndeni ya mangatheti. Good morning. Mumero itwakwigire wirane ati kagita konthe ntugo cionthe tukenza nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingiro na gukinya ibigithio kwenjele ibobi gukinyithiria nteto ora cio tukinyela moroto wetu na kumenyithia